Prote Dobrivoje Milunović rođen je 19. jula 1967. godine u Raški, od roditelja Vukomira i Desimirke Vukomanović Milunović. Kada je imao 6 godina, porodica se preselila u selo Vraneši u blizini manastira Žiče, gde je završio osnovnu školu. Zatim upisuje bogosloviju Svetog Arsenija Sremca u Sremskim Karlovcima, a 1988. Bogoslovski fakultet Svetog Save u Libertyvilu, na kojem je diplomirao 1992. godine. Te iste godine stupa u brak sa Jelenom Devojačko-Pejaković i Gospod ih blagoslovi sa 3 prelepe dece, Jovan, Marko i Krstana. Rukopoložen je u čin đakona na praznik Svetog Jovana Zlatoustog 26. novembra 1992. godine u manastiru Svetog Save u Libertyvilu. Na prestižnom državnom Wisconsin univerzitetu 2008. godine dobio je zvanje magistra u oblasti obrazovanja. Inače, otac Dobrivoje dolazi iz porodice u kojoj ima više sveštenika. Njegova 2 brata su takođe sveštenici. Potičući iz stare Srbije, gde su ljudi slobodarskog duha, i sam je takav. I Gospod ga je obdario darom besedništva. U reči je jasan i artikulisan, zna da bude oštar, ali uvek iskren i dobronameran. Službovao je u crkvi Svetog velikomučenika Georgija u Minnesoti, zatim u sabornom hramu Uspenja Presvete Bogorodice u Kragujevcu, a 2008. godine prelazi u parohiju Svetog velikomučenika Georgija u Sherryvillu, Indijana, da bi u avgustu 2017. godine bio postavljen na južnu parohiju pri sabornom hramu Svetog Vaskrsenja Hristovog u Čikagu, gde i danas službuje. Otac Dobrivoje je veliki patriota i rodoljub i uvek je u svoj narod. Zbog toga je posebno poštovan i veoma cenjen kako od svojih parohijana, tako i od onih koji su imali priliku da ga upoznaju. Poštovani prijatelji, dobrodošli na kanal SBN televizije. Moje ime je Igor Obradović, a vi gledate emisiju iz Čikaga moji. Naš današnji gost je, na moje veliko zadovoljstvo, protojerej Dobrivoje Milunović. Oče Dobrivoje, pomaže Bog, dobro nam došli, hvala vam na prilici da vodimo ovaj razgovor i blagoslovite. Bog vam pomogao, hvala vam na pozivu, Hristos Voskrese i drago je i meni da ćemo večeras provesti izvesno vreme govoreći o nekim aktuelnim temama u našoj crkvi i našem društvu. Pre svega, vaistinu Voskrese, a spremajući se za ovaj razgovor, početak se onako sam po sebi nametnuo, pa eto možda da od toga i počnemo. Imali smo priliku u skorije vreme da vidimo ministra spoljnih poslova Amerike, kako je direktno sa mise došao na konferenciju za štampu u Beloj kući i sa krstom iscrtanim na čelu, dok su do skoro baš sa istog mesta promovisana neka druga uverenja, eto da kažem možda neka transrodna, ili kako vi gledate na to? To je period koji je vezan za početak posta u Rimokatoličkoj crkvi. Kao što nam je poznato, ministar spoljnih poslova i državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država u ovoj novoj administraciji je Marko Rubio. On je katolik, i verujući čovek u svojoj Rimokatoličkoj crkvi. Tako da nas to ne iznenađuje takva pojava. Mi imamo priliku ovde u ovom našem društvu takođe da vidimo kad odemo na ulicu, kad odemo u prodavnicu, meni se to često događalo na taj Ash Wednesday, da vidim rimokatolike koji dođu u prodavnici sa tim krstom iscrtanim na čelu, što znači da su došli iz njihove bogomolje, iz njihove crkve, da nastave neke svoje društvene delatnosti i aktivnosti. To nije u duhu našeg pravoslavnog predanja i pravoslavnog učenja, to nije u duhu biblijskog pristupa hrišćanskom životu i odnosu prema postu, ali to je praksa u Rimokatoličkoj crkvi koja u svakom slučaju, kao što ste to dobro primetili, mnogo bolja u ovoj administraciji nego što je to bilo u prethodnoj. I to je sa tačke gledišta Rimokatoličke crkve i njihovog pristupa i pogleda na hrišćanstvo sasvim ispravno i sasvim u redu. To je s jedne strane i za pohvalu.
Sa druge strane, mi pravoslavni hrišćani imamo jedan drugačiji pristup. Mi sledujemo Hristove reči kada je on, učeći nas kako treba da postimo, rekao, a ti kad postiš, namaži, umi lice svoje i namaži kosu svoju, da te ne vide drugi kako postiš, nego Otac tvoj koji je u tajnosti, da te vidi kako postiš, i Otac tvoj koji je u tajnosti, on će te nagraditi za tvoje delo. Otac tvoj nebeski će te nagraditi za svoje delo koje ti činiš u tajnosti. Dakle, mi treba da se ponašamo kada postimo isto onako kao da i ne postimo u stvari. Tako sa te tačke gledišta postoji razlika između našeg pravoslavnog i rimokatoličkog pristupa postu. Kao što je jedan veliki svetitelj naše pravoslavne crkve, Sveti Teodor Studit, rekao, za čovjeka koji pažljivo živi, post se ne prekida. Dakle, post u stvari pokazuje nama pravoslavnim hrišćanima kako mi treba da živimo pravoslavni hrišćanski život tokom čitave godine, a ne samo u ovom jednom periodu koji sveti oci nazivaju jednim koncentrisanim periodom, kada se mi sigurno više molimo, postimo i činimo dela milosrđa i tome slično. Postoji također zapisano jedna priča o jednom monahu koji je 50 godina proveo u manastiru živeći sam. I kad su njega pitali kako vi znate kad treba da postite, kad treba da ne postite, on je rekao, pa znate, čitav moj život je post. Ja postim celoga života. Tako da je cijela naša priprema, u stvari, kao priprema tog monaha, priprema svih nas pravoslavnih hrišćana, jeste u stvari priprema za proslavu Vaskrsenja Hristovog. Vaskrsenja ovog praznika koji mi živo obnavljamo svake godine slaveći Vaskrsenje Hristovo, ali isto tako i naša priprema za taj posljednji Vaskrs, za drugi dolazak Hristov, za taj, kako se kaže u crkvenim pesmama na crkveno-slovenskom jeziku, nevečernji den, za taj dan koji neće imati večera, koji će svanuti kada Hristos dođe kao večna svetlost, kada više nećemo imati ovu fizičku smenu dana i noći, kad noći više neće biti, kao što je nije bilo ni u raju gdje je Gospod stvorio, po stvaranju postavio i nastanio Adama i Evu, sve dokle one nisu zgrešili pa su bili izgnani iz raja. Da li mislite, kad ste to pomenuli, evo dali ste mi ideju za naredno pitanje, da li mislite da su ovo, hajde da kažemo, ti dani koji nisu možda svanuli još, ili da li čekamo to neko, da li je sada vreme za neko novo vaskrsenje naroda? Pa to je pitanje dosta teško, komplikovano. Na to pitanje nije lako dati odgovor. Mislim da u svetlu Hristovog vaskrsenja se sve obnavlja, sve dobija smisao, sve dobija život večni. To je ono što Vaskrs nosi sam po sebi. To je suština Vaskrsa, to je smisao Vaskrsa, to je poruka Vaskrsa. Dakle, to je živi život. Blaženo počivši vladika Atanasije često je znao da kaže da smo mi živi hrišćani koji imamo živu veru u živoga Boga. I da mi svakoga dana padamo, svakoga časa, možda trena padamo, ali treba da ustajemo, trebamo da vaskrsavamo. Dakle, Gospod naš život ne meri po tome koliko smo puta pali, koliko smo puta pogrešili, već koliko smo puta ustali, koliko puta smo se podigli. I on će nam u tom našem poduhvatu, ličnom naporu, u tom našem podvigu pomoći da vaskrsnemo. Jer kad čovjek, kao što je sveti otac Justin Ćelijski često govorio, svaki naš greh je jedna mala smrt. Dakle, ali svako naše pokajanje, svaka naša popravka jeste u stvari naše vaskrsenje. Tako da i u našem ličnom poduhvatu, ali i u poduhvatu zajednice, jer čovjek nije jedno izolovano biće, nije samo individua, nije egoista, nažalost mnogi od nas jesu egoisti, u manjoj ili većoj meri, već smo članovi zajednice. Tako da je cilj našega života da vaskrsavajući sebe pomognemo i vaskrsavanju celokupne zajednice i vaskrsavanju celoga društva.
A kao što je Sveti Jovan Zlatousti govorio, ako želimo da društvo učinimo boljim, onda treba svako od nas sebe da popravi, sebe da promeni. Da, kao što ste rekli, svako od nas vaskrsne i da vaskrsavamo svakoga dana. I to je upravo ono na što nas ova smena noći i jutra podsjeća. Da svako jutro kad ustanemo, da to naše ustajanje, kao što opet kaže jedan drugi sveti otac, da prvi naši plodovi, kao plodovi posta za vreme tog koncentrisanog vremena, velikog ili drugih postova, naročito velikog i časnog vaskršnjeg posta, koji je jedan naš dar, jedan naš desetak našeg vremena Bogu, da svako jutro plodovi prvih naših pomisli budu molitve blagodarnosti Gospodu. Da na taj način pokažemo da vaskrsavamo stalno, da se u nama obnavlja lik Božiji i da naravno se trudimo da u toku dana živimo kao preobraženi, vaskrsli ljudi, a da na kraju dana opet imamo toliko hrišćanske svesti i saznanja da Gospodu zablagodarimo za taj dan koji nam je dao. Evo sad, ako gledamo, Zemlja kao planeta je uvek nekako ugrožena. Koliko je važno da ljudi koji su na vlasti, koji kreiraju, ajde da kažemo možda svetsku politiku, čak i neku lokalnu, budu ljudi koji su od vere. Da li to bili pravoslavne, katoličke, ali da su verujući ljudi? To je veoma dobro pitanje, veoma značajno pitanje za sve ljude ovoga sveta. Mi smo svi deca Božija, svi smo stvoreni po obrazu i podobiju Božijem. Citirat ću sada Nikolu Teslu, o kome ćemo, ja mislim, možda nešto kasnije također reći neku reč. On je na jednom mestu rekao da smo svi mi ljudi jedna rasa u različitim bojama. I to je divno što je rekao. Tako da svakako da odnos ljudi koji vode naše društvo, naše zemlje, naše narode, ovaj svet, budu ljudi koji pre svega imaju strah Božji u sebi. Nažalost, mi nemamo mnogo takvih ljudi. Zato što u ovom svetu se ceni vlast ljudi koji su carevi i prinčevi ovoga sveta. O tome je Gospod Isus Hristos i sam govorio u Svetom Evanđelju. O tome su govorili sveti apostol Pavle, ostali apostoli i mnogi sveti oci. Sveti Jovan Bogoslov čak kaže na jednom mestu da sav ovaj svet u zlu leži. Tako da je malo ljudi koji su svesni da, budući na uzvišenim, visokim pozicijama u ovom društvu, da su oni ti koji usmeravaju tokove ovoga društva, da ne ide možda i suviše da kažem i tokove civilizacije. Ja ću da vas podsjetim na jedan interesantan detalj koji mi je ostao upečatljiv, koji se dogodio, ja mislim, negde sredinom jula, oko 20. jula 2016. godine, kad je na Republikanskoj konvenciji nacionalnoj koja je održana u Ohaju, za govornicu stupio budući potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Mike Pence. Kada je posle toga za predsjednik izabran Donald Trump, Mike Pence je počeo svoj govor na konvenciji rečima I'm a Christian, a conservative and a Republican. In that order. Dakle, on je rekao ja sam hrišćanin, konzervativac i republikanac. I u tom redu. Po tom poretku. To je na mene ostavilo zaista jedan veliki utisak i ja te reči nisam zaboravio. I čini mi se da je on u svom delovanju kao potpredsjednik ove države u to vreme uglavnom ostajao dosledan tom principu. I to je vjerojatno razlog zašto nije želeo da se više politički angažuje, pošto je njegov mandat istekao. Ali to su divne reči. Dakle, on je postavio stvari hijerarhijski, kako one treba da budu.
Dakle, on je pre svega hrišćanin, dakle, pripadnik svoje crkve, svoje vere. On je konzervativac po svom opredeljenju i on je član političke partije, ali po tom poretku. Dakle, po tom poretku on bi trebao da deluje, da se ponaša i da obavlja svoju funkciju. Pitanje je koliko ko od savremenih političara se tako ponaša, ima takav pristup u odnosu prema svom bližnjem, prema društvu, prema poziciji koju obavlja. Mi smo isto tako imali predsjednika koji je izabran između dva Trumpova mandata, koji sebe smatra katolikom, ali koji podržava vrednosti koje su potpuno suprotne katoličkim učenjima, stavovima i isto tako, nažalost, ta osoba, dakle predsjednik Biden, pre nekih 10-12 godina, ne mogu tačno da kažem, bio je čak gost na nacionalnoj konvenciji Grčke pravoslavne crkve ovdje u Americi, ne samo kao gost, već i kao glavni govornik. Dakle, to su ta pitanja gdje mi treba da izvagamo, dakle, caru carevo, Bogu Božje, i da ostanemo dosledni tim našim principima, a ne da možda se ponašamo i dejstvujemo tako samo u onom pravcu koji je koristan i dobar za mene. I to je problem danas nas kao pojedinaca, ali i kao društva, dakle što smo postali jedan svet koji je veoma sebičan i koji želi dobro samo sebi, a ne vodi dovoljno računa o tome da kao što je meni potrebno da živim sa svojom porodicom, da podižem svoju decu, da je to isto potrebno i mome bližnjemu i mome bratu i da moga brata gledam kao onoga koji mi pomaže da se spasavam, a ne kao svoga suparnika i svoga protivnika. Pa eto sad da se nadovežemo, da li možda iz tog razloga, zato što ima, kako ste rekli, ne mnogo, ajde mogu reći, bogougodnih ljudi koji su na vlasti, da li se možda iz tog razloga religija zloupotrebljava da bi se ostvarili neki viši ciljevi, ajde recimo u politici? To je sasvim izvesno. Pre svega, čovjek je jedno višeslojno biće. Čovjek je biće koje voli, koje radi, biće koje se igra. Ima jedno mišljenje Sigmunda Freuda, recimo, sa kojim se naravno mnogo u čemu ne slažem, ali postoje neke stvari, njegov doprinos psihologiji, psihoterapiji, psihoanalizi je svakako ogroman. I on kaže da je zadovoljan čovjek, srećan čovjek koji je sposoban da radi, da voli i da se igra. Dakle, homo faber, homo ludens, ne u smislu da se igra, dakle u smislu imaginacije, kreativnosti, lucidnosti, dakle, kao što u fudbalu imamo Mesija, Ronalda, u košarci Michaela Jordana, Nikolu Jokića, u tenisu Novaka Đokovića i tome slično, u muzici Mozarta, Baha, u nauci Nikolu Teslu, Mihajla Pupina, Milankovića, Einsteina, Newtona i tome slično. I naravno da bude biće koje se voli, ali isto tako čovjek je, kao što je govorio jedan rumunski sociolog i teolog Mirče, ne mogu da se sjetim sada njegovog prezimena, čovjek je isto tako homo religiosis. Dakle, čovjek je religiozno biće. Dakle, svaki čovjek ima, dakle, usađenu osjećaj za veru, za religiju. I to je sasvim normalno, s obzirom da mi hrišćani verujemo da smo mi deca Božja, dakle da ovaj svet nije nastao slučajno, već smo stvoreni od Gospoda po obrazu i podobiju. Tako da, kada god se desi neki sukob, neki nesporazum između naroda, između zemalja i tome slično,
Nažalost, religija igra svoju ulogu u svemu tome, nekada manje, nekada više. Mi pravoslavni hrišćani polazimo od toga da treba da volimo ne samo svoje prijatelje, one koji nas vole, već kao što Gospod Isus Hristos nama zapoveda i kaže ljubite i neprijatelje svoje, blagosiljite one koji vas kunu i tako dalje i tome slično. Naravno, imamo tu i pouku blaženopočivšeg patrijarha Pavla, koji je uvek govorio u ono vreme velike krize u kojoj smo se nalazili, koja je bila mnogo veća i izazovnija, čini mi se, nego ova današnja kriza, kada je govorio da treba da se odnosimo dostojanstveno prema svome bližnjem, da ako nekoga zarobimo, nekoga neprijateljskog čoveka ili vojnika, da treba da se prema njemu odnosimo humano i hrišćanski, a u ratu puška ti je, puška mi je. Pa ko je veći junak? O tome je govorio još pre njega veliki Srbin iz naše srpske Sparte iz Crne Gore, Marko Miljanov, dakle, da govoreći o čojstvu i junaštvu, uvek da junaštvo je da branimo sebe od drugoga, ali čojstvo je da branimo drugoga od sebe. To je veoma važno, o tome postoji jedna priča u memoarima mitropolita Skopskog Josifa Cvijovića, koji kada je išao na svoje ustoličenje u Bitolj, jednom prilikom, kaže, putovao sam pa smo s voza išli, jahao sam konja i onda mu se desi da on padne s tog konja i slomi ruku. I kaže, pao sam, kaže, na onom istom mestu gde sam za vreme Prvog svetskog rata ili Balkanskih ratova video sam jednog poginulog bugarskog vojnika u veoma neprijatnom položaju i ja sam se nasmejao. I sada kad sam išao, kaže, na tom mestu sam pao i polomio svoju ruku. Tako da, naravno, mi imamo i ekstremne slučajeve, dakle, u tim sukobima civilizacijskim između hrišćanstva, islama i drugih religija. Imamo, recimo, ako idemo unazad, imamo i te krstaške ratove, dakle, gde se u ime hrišćanstva i navodnog pokreta da se oslobode hrišćanska mesta i sveta zemlja od islama, činjeni su ogromni zločini protiv pravoslavlja u Vizantijskoj carstvu, imperiji, u Carigradu i drugim mestima. S druge strane, opet imamo i pre toga slučajeve, recimo kada je veliki car Konstantin ratovao protiv Likinija, recimo, i na svojim zastavama stavljao znakove časnog krsta da bi motivisao jednu vojsku koja je već postala većinska. On je bio dovoljno mudar i po Božijem promislu da to prepozna i tako se i ponašao. Tako da ono što je bitno za nas jeste da kao pravoslavni hrišćani uvek ostanemo dosledni, dakle, zapovestima Gospodnjim, da imamo ljubav prema Gospodu, ali i da isto tako imamo ljubav prema bližnjima, jer Gospod Isus Hristos kaže nama, njegovim sledbenicima, po tome će svi znati da ste moji učenici ako imate ljubavi među sobom. Kad već govorimo o konfliktima, sad trenutno svedočimo o jednom koji se dešava između Rusije i Ukrajine i ne znam za vas, ali imao sam prilike da vidim kako eto, ukrajinski vojnici maltretiraju pravoslavne vernike, sveštenike, a čak možemo da posvedočimo u našem komšiluku ovde jedna crkva koja je bila, koliko sam ja čuo, 100% pravoslavna, pa je posle postala ukrajinska crkva, pa je posle pola pravoslavna, pola katolička, sad je potpuno katolička crkva. Koliko je pravoslavlje ugroženo i sa koje strane mu preti najveća opasnost iz vašeg ugla? Suštinski, dubinski gledano i posmatrano, pravoslavlje kao prava vera. I to je upravo što sam termin, sama reč pravoslavlje znači i na našem srpskom jeziku, i na crkvenoslovenskom, i na ruskom,
i na grčkom, pa naravno i na engleskom, pošto je to reč grčkoga porekla, dakle ortodoksija, pravoslavlje, znači prava vera, pravo slavlje, pravo proslavljanje Boga. Jer pravoslavlje nije samo, kada kažemo pravoslavlje, ne mislimo samo na ispravno učenje koje se podrazumeva, naravno, već mislimo da pravoslavno ispovedati Gospoda znači pravoslavno slaviti Gospoda. Zato ga mi slavimo na bogosluženjima, na jutrenju, na večernju, na svim drugim bogosluženjima, a naročito na svetoj liturgiji. Jer o Bogu je teško govoriti i njega objasniti našim rečima. Vladika Danilo to veoma mudro kaže da je Bog izvan svih mogućnosti naši da ga rečima opišemo ili da ga čak i bojama naslikamo, bez obzira koliko je naša pravoslavna ikonografija i naš živopis toliko lep, bogat i živopisan. Dakle, suštinski, dubinski, mi ne treba da se brinemo o tome da li je pravoslavlje ugroženo ili ne. Zato što je glava naše pravoslavne crkve sam Bogočovek Hristos, raspeti i vaskrsli. Prema tome nema te sile koja može da uništi pravoslavlje, pravoslavnu crkvu ili pravoslavnu veru. I to se pokazalo u vreme najvećih gonjenja u prva 3 veka hrišćanstva, pa i kasnije kad je hrišćanstvo postalo slobodna religija. I kao što sam pomenuo, u vreme krstaša i u vreme Otomanske imperije, mi Srbi, Grci, Vizantijska imperija, to smo vrlo dobro iskusili na svojoj koži. Pa je posle toga došlo neko kratko vreme relativnog mira, pa je posle došao taj nesrećni bezbožni komunizam koji je po nekima našem narodu naneo više štete nego i samo Otomansko carstvo, Otomanska imperija, ali crkva je uvek izlazila iz tih teških momenata jača i vaskrsla, ono o čemu smo upravo govorili. To je to vaskrsenje koje se stalno obnavlja. Sad, naravno, sa druge strane, mi pravoslavni hrišćani živeći u ovom svetu, dakle, kogod hoće pobožno da živi u Hristu Gospodu, kaže sveti apostol Pavle, bit će gonjen. Mi smo gonjeni kao pojedinci, mi smo isto tako gonjeni kao zajednica. Tako da, kada govorimo o situaciji u Ukrajini, to je zaista jedan tragičan sukob koji naročito nama, pravoslavnim Srbima i uopšte Slovenima, pada izuzetno teško, zato što je to sukob maltene jednog te istog naroda. I sve te žrtve, sva ta stradanja, razaranja nas ne mogu da ostave ravnodušnim. I mi se neprestano u našim hramovima molimo za mir i za spasenje i stradalnog ruskog i ukrajinskog naroda. Kao što se molimo i za spasenje našeg srpskog pravoslavnog naroda, gde god Srbi žive, gde su ugroženi, a naročito na srpskom Kosovu i Metohiji. Isto tako mi se molimo i za pravoslavne hrišćane u Siriji, u Palestini, Izraelu, dakle na Bliskom istoku, ali isto tako i za pravoslavne hrišćane u Africi. Mi imamo nekoliko pravoslavnih hrišćana koji dolaze u naš sveti hram, koji dolaze iz Afrike. Verujem da ih ima i po drugim našim crkvama i parohijama. Tako da, nažalost, pravoslavlje je vera. Pravoslavlje je, kao što sam rekao, živi odnos sa Bogom koji, za razliku od drugih hrišćanskih denominacija, čak i drugih religija, potencira ljudsku slobodu, ljudsko dostojanstvo, identitet i pravo čoveka da slobodno misli. Najveći dar koji je Gospod dao nama ljudima jeste dar slobode. I tu slobodu ne možemo nikada da oduzmemo od čoveka. Pravo da veruje ili da ne veruje. Pravo da se odluči za jedno ili za drugo. Da li će to biti dobro ili ne, to je pitanje savesti svakoga čoveka. Mi se molimo i nadamo da će taj izbor biti dobar, blagočestiv, hrišćanski, spasonosni za svakog pojedinca. Samim tim pomoći će i napretku zajednice.
ali to su pitanja, dakle, koja nas pravoslavne dovode u negativan odnos oni koji nas posmatraju drugačije, oni koji žele da vladaju ovim svetom i koji žele da od ljudi oduzmu pravo na slobodno mišljenje i pravo na slobodno opredeljenje. Zato nas ne iznenađuje da je čak i Carl Bildt, koji je bio ministar spoljnih poslova Švedske i mislim i generalni sekretar NATO-a Stoltenberg, čini mi se, da su ponovili tu strašnu rečenicu da je pravoslavlje najveća pretnja Evropi, veća pretnja u Evropi čak i od islama. Upravo zato što je Rusija jedna najveća pravoslavna zemlja i zato što ona po njima širi uticaj i na druge pravoslavne zemlje i da taj uticaj treba da se suzbije. To je dakle nama nepojmljivo. Sada u nedelju osveštana je crkva Vaskrsenja Hristovog u Frankfurtu, u eparhiji Düsseldorfskoj i Nemačkoj. Gradonačelniku Frankfurta uručen je orden Svetoga Save, drugog stepena. I ja sam gledao jedan njegov kratak intervju u kome on hvali srpsku zajednicu i nada se još boljoj saradnji, blagodari, zahvaljuje se na tom priznanju i tome slično. Dakle, to su naši koreni, to su naši temelji, to su naše temeljne vrednosti, identitetske vrednosti. Dakle, mi smo pravoslavni hrišćani i mi to pokazujemo kroz naše hramove, kroz naše bogomolje, kroz naš freskopis, živopis, ali isto tako kroz svetu liturgiju, kroz bogosluženje. I to je ono, dakle, što najviše i danas privlači sve veći i veći broj ljudi sa zapada, kao i ovdje iz Amerike, iz Evrope, koji u pravoslavlju vide svoju budućnost. Mi naravno se nadamo da će nam se oni priključiti, da će postati deo naše crkve, zato što je krajnji cilj našega života spasenje. Zato se mi uvek, kao što sam rekao, i molimo za spasenje svih ljudi, svih pravoslavnih hrišćana i nadamo se da će i naša braća po veri i po krvi, i pravoslavni Rusi, i pravoslavni Ukrajinci, u što skorijem vremenskom periodu okončati ovo krvoproliće veoma tragičnih proporcija i razmera. Da, imao sam prilike da vodim razgovor sa ocem Draganom skorije i baš mi pričao da je crkva u Indianapolisu gde on službuje na jedan način misionarska, da dosta, eto da kažem, ljudi prelazi u pravoslavlje baš zahvaljujući našoj veri i tome kako se uči, tako da nadam se. Pomenuli ste Drugi svetski rat, komunizam, iako smo daleko od otadžbine fizički, prisutni smo, pratimo sa zebnjom šta se tamo dešava. Da li ova podela sadašnja, današnja, malo podsjeća na tu podelu iz vremena Drugog svetskog rata, nakon Drugog svetskog rata, kada je crkva zaista bila proganjana, ali eto, uspeli smo da opstanemo? Drugi svetski rat doneo je srpskom narodu velika razaranja. Nažalost, samo 2 decenije pre toga, otprilike, završen je Prvi svetski rat. Taj Prvi svetski rat možda je bio još razorniji po srpsko nacionalno i duhovno biće, zato što je u njemu život izgubilo oko 743.000 Srba. 1/3 muške populacije izgubila je život. Ostavila je svoje kosti po srpskim zemljama, po Golgotama Albanije, Grčke i tome slično. Drugi svetski rat, opet još tragičnija zbivanja, velike tragedije, genocid koji je nad srpskim narodom učinjen u nezavisnoj državi Hrvatskoj, sukob 2 pokreta, jednog nacionalnog, jednog internacionalnog, nacionalnog na čijem čelu je bio Draža Mihajlović, internacionalnog na čijem čelu je bio
čovjek čije ime ne želim ni da pomenem. U Prvom svjetskom ratu Draža Mihajlović je bio hrabri junak, odlikovan, ranjavan, koji je život svoj i krv svoju stavio na oltar svoje otadžbine. I s druge strane imamo tu drugu osobu čije ime, kažem, ne želim da pominjem, koji je učestvovao upravo u svim onim zločinima najostrašćenijih, najvećih zločinaca Austro-Ugarske vojske po Mačvi i drugim predelima naše zemlje. Ali eto, mi Srbi, nažalost, podlegli smo pod jedan takav bezbožan sistem i uticaj da smo junaka osudili na smrt i ubili da mu ne znamo ni dan danas gde mu se nalaze njegove kosti, njegovi ostaci, a kosti jednog od najvećih zločinaca srpskog naroda i dan danas počivaju u jednom od najlepših delova Beograda. U to vreme mislim da je to više bio jedan ideološki sukob kod nas Srba. Odnos između tog nacionalnog i internacionalnog, dok danas ovi sukobi koji se dešavaju u novije vreme, iako je tako bilo i onda, možda ne toliko prisutno, su više sukobi jednog ekonomskog karaktera. Dakle, gde ćemo izvući prirodne resurse i dobra jednog naroda, kako ćemo to da učinimo, da li ćemo to da učinimo tako što ćemo izvršiti neki pritisak na njih, bilo ekonomski ili drugi, ili ćemo, ukoliko oni ne pristanu na tako nešto, to učiniti putem rata, izazivanjem sukoba. Tako da, nažalost, mi živimo u svetu velikih previranja i u tom sukobu opet i ideologija i civilizacija i velikih ekonomskih sila, mi kao jedan mali narod treba da vidimo kako se snalazimo i kojim putem i kojim pravcem trebamo da krenemo. Nadam se da svi odgovorni faktori u našem društvu, u našem narodu imaju ili bi makar trebali da imaju interes celokupnog naroda u svim svojim delovanjima, u svemu onome što čine, a ne svoj lični interes i korist iz ovakvih situacija. Vi ste naravno uvek u svoj narod i između ostalog prisustvovali ste ovde skupu podrške koji se organizuje studentima u Srbiji. Organizuje se ovde ispred konzulata Republike Srbije i moje pitanje je koliko dijaspora, koliko mi iz dijaspore možemo da utičemo na neke promene, da eto zaustavimo rasprodaju srpske imovine, da zaustavimo eto gradnju tih, eto mogu slobodno reći, nelegalnih objekata poput rudnika litijuma u Srbiji. Da li imamo mi tu snagu da odavde pošaljemo tako jaku poruku? Znamo i svake nedelje se okupljaju skup podrške ispred konzulata Republike Srbije. Koliko je jaka poruka koju mi šaljemo odavde? Iako znamo, izvinjavam se, iako znamo da je Čikago najbrojniji srpski grad u dijaspori. Događaj koji se dogodio početkom novembra u Novom Sadu je bio samo okidač, kao što neko nedavno reče, atentat Gavrila Principa nad Francom Ferdinandom i njegovom suprugom Sofijom bio okidač za početak Prvog svjetskog rata. To je bila možda kap koja je prelila čašu nezadovoljstva kod jednog određenog broja građana u našem društvu i našoj državi. To je bio i razlog što sam lično se pojavio na tom skupu. Nije bilo lako doneti odluku da se tamo čovjek, sveštenik, pojavi, ali kada sam se tamo pojavio, video sam dosta mojih parohijana i video sam dosta dece. Bila je jedna naša porodica sa 4 dece, bila je jedna druga porodica i još nekoliko porodica. Tako da je to bila u stvari podrška opravdanim zahtevima studenata da
oni koji su odgovorni za smrt 16 ljudi, među kojima staraca, odraslih osoba, ali i nekoliko dece. Dece koji imaju oca i majku, brata i sestru, i da se takve pojave preduprede, da do takvih pojava više u našem društvu ne dolazi. Očigledno je da je razlog za tako nešto bila korupcija. Dakle, zloupotreba položaja, a zloupotreba fondova i tome slično. Kao što sam i ranije govorio, svi ljudi koji se nalaze na tim pozicijama, na pozicijama vođa u jednom društvu, u jednoj državi, treba da budu odgovorne ličnosti. Vi znate da mi živimo u jednom društvu koje mi zovemo, makar na zapadu, demokratsko društvo. I ovdje u Americi, znate, izbori se dešavaju svake 4 godine i tome slično. Ta smena vlasti relativno se lako odvija, obavlja. Izbori se dešavaju, vlade se izbiraju, padaju u raznim zemljama Evrope. Dok ja zapamtim jednog britanskog premijera, već posle nekoliko mjeseci pojavi se drugi i sve to tako ide, znate. Nažalost, postoji društva da je mnogo teško promeniti jednu vlast. Pitanje je zašto jedna vlast, recimo, tako teško odriče svog položaja i funkcija koje obavljaju. Šta je to što ih motiviše, znate? Mi Srbi smo imali, kao što smo rekli, Tita, koji je, evo to pomenuh mu ime, koji je vladao nama 30 i nešto godina. Pa se posle pojavio drugi, pa se sad pojavio treći. Znači. I mi se vezujemo za ličnosti, za autoritete. Na vaše pitanje o tome kako dijaspora može da utiče, to je isto tako jedno kompleksno pitanje. Mislim da teret društvenih promjena u Srbiji, u našoj otadžbini, u našoj domovini, pre svega treba da iznese narod koji tamo živi. Mi smo tu da pomognemo. Naš narod iz dijaspore itekako pomaže našoj državi Srbiji kroz ogroman priliv sredstava koji se šalje Srbiji kroz putovanja, odlaske u Srbiju i tome slično. Tako da nadamo se da će glas dijaspore da se čuje mnogo više nego što se čuo. Ali treba to da bude glas iskrene dijaspore, glas onih ljudi, pravih patriota, koji to čine bez ikakvog interesa, koji to čine iz svog srca zato što vole svoju otadžbinu, zato što vole svoj narod. I ono što je vrlo važno da razlučimo jeste to da svi mi treba da imamo ljubav prema svojoj otadžbini i ljubav prema svome narodu. Ali da ta ljubav ne mora da podrazumeva da mi pokazujemo podršku ili da na taj način pokazujemo veću pažnju i veću čast jednoj političkoj stranci u odnosu na drugu. Pitanje opstanka našeg naroda, pitanje dobrobiti našeg naroda nije pitanje stranke. Stranke dolaze i prolaze, sistemi dolaze i prolaze, ali naš narod ostaje i opstaje. A mi želimo da naš narod u Srbiji živi dobro, da se njegov standard podigne, da narod koji se tamo rađa, naša deca koji se tamo rađaju, da ostaju u svojoj zemlji, da im zemlja omogućava da mogu tamo da žive i da rade, da se broj Srba povećava, da se radi mnogo više na natalitetu, dakle koji je Srbija u velikom jednom problemu što se tiče dakle rađanja i prirodnog priraštaja, da imamo na umu dakle ono što je napisano na fresci Svetog Save u Sabornom hramu u Beogradu. Ljubite srpstvo, ljubite pravoslavlje. To je poruka Svetoga Save. To je poruka ljubavi prema našoj pravoslavnoj veri i ljubavi prema našem srpskome rodu. To je pravo pravoslavlje i to je pravi patriotizam. Patriotizam u kome nema koristi i koristoljublja. Patriotizam gde se mi ponašamo kao čestiti ljudi, Srbi i hrišćani, ne zato što nešto očekujemo kao povratnu uslugu ili kao aplauz na javnoj sceni, već kao nešto što činimo iz svoga srca, iskreno
sa željom da pomognemo svome narodu, svojoj zemlji, svojoj budućnosti i svojoj omladini. Možemo da govorimo šta god hoćemo, ali budućnost naše zemlje jeste u mladim, obrazovanim ljudima koji vole svoj narod i našu svetu pravoslavnu veru. Isto tako, istu poruku upućujem i svim drugim narodima i članovima drugih vera u Srbiji koji se bore za dobru, jaku, stabilnu državu Srbiju. Ajde sad da pošaljemo, možda da probamo da nađemo da li mi smo nekada u dijaspori imali Pupina, imali smo Teslu. Navodi se, ne znam da li ste čuli priču o Pupinu kada je bilo za vreme Prvog svetskog rata, kada je uzeo zajam za Srbiju, pa su mu između ostalog, kad smo rekli pa Srbija će da propadne, izgubit će rat, pa ako propadne Srbija, neka propadnem i ja. Ne kažem da ih danas nema, ali gde su ljudi poput Pupina i Tesle? Da li ih ima i ako ih ima, zašto nismo čuli za njih? Ljudi koji dolaze iz Srbije, a žive u inostranstvu kao i dijaspori. Ljudi koje ste pomenuli, kao što su Nikola Tesla, Mihajlo Pupin i drugi, su ljudi koji se pojavljuju jednom u ne znam koliko decenija u našem narodu. Govorimo o našem narodu. To su zaista ljudi koje je Bog projavio. I jedan i drugi imali su divan odnos i prema svome narodu, a i prema svojoj crkvi. Kada to kažem, treba da uzmemo u obzir i kontekst, dakle i vremenski i prostorni u kome su živali i delovali. Pomenuli ste taj divan primjer Mihajla Pupina, kao da on uzima zajam da pomogne našoj vojsci, našem srpskom narodu, žrtvujući, stavljajući na liniju sve svoje. To je upravo ono što sam govorio na prethodno pitanje kada sam rekao, vidite šta je slučaj jednog patriota koji žrtvuje ono što ima zarad dobra svog naroda, a ne ono što, nažalost, imamo u nekim slučajima danas, gde se žrtvuje svoj narod zarad svoga dobra. Ali se u narodu ostavlja utisak kako se to dobro čini radi dobra svoga naroda, a u stvari čini se i jedino radi svoga ličnog interesa i promovisanje jedne ideologije, veoma često korupcije, kriminala i tome slično. Mi svi dobro znamo kako je završio svoj život Nikola Tesla. Dakle, čovjek koji je mogao da bude jedan od najbogatijih ljudi svoga vremena, ne samo u našem narodu, već uopšte u čitavom svijetu toga vremena, umro je kao siromah. Mihajlo Pupin je bio čovjek drugačijeg mentalnog sklopa, čovjek koji je bio odličan i naučnik, naravno, ali isto tako i odličan biznismen. On je po nekima bio jedan od 5 najboljih profesora u istoriji američkog obrazovanja. Nekoliko njegovih učenika nosioci su i dobitnici Nobelove nagrade. Mi danas, nažalost, nemamo ljude takvog kapaciteta, takvog kvaliteta u oblasti nauke, ali ih imamo u oblasti sporta. Imamo Novaka Đokovića, imamo Nikolu Jokića, imamo druge sportiste, uticajne ličnosti. Ali evo, Novak Đoković koji je jedan od, ne jedan, već najbolji teniser, najuspešniji po rezultatima teniser u istoriji sporta. Onda kada kaže mišljenje koje je drugačije od mišljenja koje se nekima sviđa, odjednom počinjemo da ga blatimo, da o njemu pričamo sve najgore. Pa je li to dostojno našeg naroda? Da li smo mi svesni šta je on učinio za nas i koliko je on isto tako pomogao naših ljudi, organizacija i crkava? Mi imamo i danas ljude širom sveta koji su odlični i veoma uspešni stručnjaci, naučnici i biznismeni. I imamo ljude koji isto tako pomažu naš narod i našu crkvu, ali o tome ne žele da se zna. To nije na nivou Nikole Tesle, Mihajla Pupina, ali je to i tekako velika žrtva i velika ljubav kada neko odavde pošalje prilog da se kupi nekoliko hektara zemlje
pored manastira Gračanice na Kosovu i Metohiji, ili da se kupi neka kuća u Deževi gde se podiže hram Svetome Savi u njegovom rodnom mestu i tome slično i tako dalje. O tome da li će se u budućnosti pojaviti ljudi poput onih o kojima smo govorili, zavisi od svih nas. Ako mi budemo bolji, bolje će nam biti i potomci. I pojavit će se novi Tesla i novi Pupin i novi Đokovići i novi Jokići koji će biti ponos našeg srpskog naroda. Ali Srbi treba da se vrate još više svojoj veri, svojim korenima i onome što je časno, dostojanstveno i dobro i ono što je zasnovano na hrišćanskom pravoslavnom učenju kojima nas je učio Sveti Sava i kojima su nas učili svi naši preci pre i posle njega. Pupin se žrtvovao dosta za Srbiju tokom tog Prvog svetskog rata, naravno i kasnije, i pomagao je dosta, ali na neki način Tesla se žrtvovao za ceo svet. Znači, podneo je tu žrtvu i ovde Teslina naučna fondacija iz Filadelfije organizovala, između ostalog, zahvaljujući vama, uz vašu veliku podršku, organizovala je prvu Teslinu konferenciju u Čikagu i imao sam prilike da vas slušam, da slušam vaše predavanje tu i želeo bih da naše gledaoce malo upoznate temu koju ste obrađivali baš specijalno za tu konferenciju koja se održala u Čikagu prošle godine. Teslina fondacija vrši jednu veliku ulogu u cilju promovisanja značaja Nikole Tesle, uopšte, dakle, u svetu nauke, ali isto tako na taj način pomaže ugledu i uticaju našeg srpskog naroda. Zato dugujem zahvalnost gospodinu Nikoli Lončaru koji vodi tu fondaciju, koji je odlučio da prošle godine tu konferenciju o Nikoli Tesli upravo održi ovde u Čikagu. Bez obzira što je Nikola Tesla, dakle, jedan od najvećih svetskih naučnika, čovek jednog genijalnog uma, ta konferencija nije sabrala mnogo ljudi, ali se o njoj čulo i o njoj će se tek čuti. Jednostavno, kada dođe neki pevač iz Srbije, tu se okupe stotine i hiljade ljudi. Kada govorimo o Nikoli Tesli, tu odziv nije tako veliki. No i pored toga to ne govori mnogo o Nikoli Tesli. Nikola Tesla, ono što jeste, on je svoje ime izgradio. To govori mnogo više o nama i o tome gde mi stojimo i kako stojimo. Nikola Tesla je čovjek genijalnog, briljantnog uma, a to je dar Božiji i našem srpskom narodu, ali je isto to i dar Božiji celom čovečanstvu. Kada se rodio Nikola Tesla u Smiljanu 1856. godine, kažu da je Smiljan i Gospić i Lika da oko ponoći da su tu sevale munje i gromovi udarali i na taj način objavili, dakle, onoga koji je se ceo svoj život bavio se svetlošću i uneo svetlost ovu fizičku u ovaj svet. Tako da isto tako samo mesto, dakle, u kome se rodio Smiljan, ime je dobilo od reči smilje. Smilje i bosilje, kovilje, to su ti divni izrazi koje je naš narod uzeo upravo iz tih darova Božijih. Tako da je Nikola Tesla upravo taj najlepši cvet koji je Gospod podario našem narodu. I ono što je važno, dakle, za Nikolu Teslu, ja sam obrađivao temu njegovog odnosa prema našoj crkvi, prema religiji. Tema je bila Nikola Tesla ili religija ili religioznost. To je također jedna veoma kompleksna tema koju možemo da razumemo samo opet kažem, u kontekstu vremena u kome je živeo i prostora u kome je živeo. Mi svi znamo da je on sin sveštenika Milutina Tesle, koji je dolazio iz jedne vojničke porodice, da je njegova majka Đuka od porodice Mandić iz jedne svešteničke porodice koja je dala našoj crkvi oko 35-6 svešteno služitelja. Otac Milutin na njega je uticao više duhovno i intelektualno,
dok je majka više uticala na njega emotivno i od nje je Nikola Tesla nasledio taj pronalazački talenat. Ona je bila veoma visprena žena koja je u to vreme u svom domaćinstvu sama pravila neke sprave kojima je olakšavala svoj domaćinski život u kući, oko kuće i tome slično. Njegov brat Danilo veoma kao mladić izgubio je svoj život tako što je nesrećno, ja mislim, pao sa konja i upokojio se negde oko pola noći. Da bi njegova majka Đuka kasnije rekla, eto, Gospod mi je u pola noći dao jednog sina, a drugog mi je uzeo. Ali ona bila blagodarna Gospodu za to što je Gospod dao. Sve tri njegove sestre, Angelina, Milka i Milica ili Marica, su bile udate za sveštenike. Tako da, kada govorimo o njegovom poreklu, dakle, to je nedvosmisleno, kogod želi da ga ukrade ili uzme od nas, to je, dakle, nemoguće učiniti. I on je odrastao uz svoga oca, uz bogosluženje. Prve njegove svetlosne imaginacije, pojave, maštarije upravo su se dešavale za vreme bogosluženja. Prve munje, gromovi koje je i on sam viđao, ta mačka koju je mazio, koja je stvarala elektricitet, dakle, svega je to, dakle, uticalo na njega. Međutim, njegov otac je bio veoma obrazovan čovjek, poliglota, pesnik, veliki Srbin i patriota. Govoreći jednom prilikom u Sinju, on kaže da je on za srpstvo i za pravoslavlje spreman da da i svoj život. To je pravi patriotizam, to je pravi patriot koji, dakle, je spreman svoj život da položi na braniku svoje vere i otačastva. Njegova majka Đuka također stvarala je kod njega taj emocionalni život, stvarala od njega jednog osjetljivog, milosrdnog čoveka. Nikola Tesla je bio čovjek koji je voleo svoje bližnje, čovjek milosrđa, ono što savremenim jezikom možemo da kažemo empatije. Međutim, kada se kao mladić razboleo, jer je otac želeo i njega da pošalje u bogosloviju, da nasledi njega kao oca, njemu se to nije sviđalo i kad jednom prilikom bio baš teško bolestan i otac mu kaže, pa ajde, kaže, Nikola, trgni se da ozdraviš, a on kaže, ozdravit ću, kaže, ako mi dozvoliš da se upišem u politehničku školu. I otac mu kaže, ako ozdraviš, upisat ću te u najbolju politehničku školu. I zaista on ozdravlja i on ga šalje u Grac, da upisuje školu politehnike i čak mu obezbeđuje i stipendiju. Posle smrti njegovog oca, dakle, njegovi ujaci, njegov ujak Petar Mandić, kasnije u monaštvu Nikolaj Mandić, prvo episkop Zvorničko-Tuzlanski, a potom mitropolit Dabrobosanski, također mu je pomagao u njegovom školovanju i Nikola će mu uvijek biti zahvalan, održavajući kasnije vezu sa njime. Kada bi dolazio, uvijek bi ga posjećivao i tako dalje. Tako da Nikola Tesla, dakle, on je zadojen pravoslavnom verom u domu svoga oca, odličnog sveštenika, veoma obrazovanog i veliko poliglote. Svoje majke koje je veći deo gorskog vijenca znala napamet. Ali onda on dolazi u Ameriku, u Koloradu, bavi se naučnim i istraživačkim radom. Jednostavno, on je fizički i vremenski bio udaljen, tako da ne možemo da kažemo za njega da je on u tom periodu živeo liturgijskim životom. Ali je sve vreme održavao vezu sa svetim Sebastijanom, sa svetim Mardarijem, sa hramom Svetog Save ovdje u Mervilu, gdje je bio pozvan da bude kum za osvećenje naše crkve Svetog Save u Geriju. I sada na toj crkvi jedan od medaljona koji su urađeni na fasadi crkvenog doma je lik Nikole Tesle. On se viđao sa svetim vladikom Nikolajem, sa njime i Mihajlom Pupinom. Trebali su da osnuju neku krovnu organizaciju srpskog naroda, do koje, nažalost, nije došlo i nije se ostvarilo, zbog toga što je u jednom periodu svoga života, negde oko 915. godine, ti odnosi između Nikole Tesle i Mihajla Pupina su
nažalost, bili prekinuti. Međutim, i taj odnos između njih dvojice popravljen je pred samu smrt Mihajla Pupina. Kada je žena srpskog konzula Radoja Jankovića u Njujorku došla, Natalija Janković došla kod Nikole Tesle i zamolila ga da ode da obiđu Mihajla Pupina u bolnici. Nikola Tesla se ustezao, nije mu bilo svejedno, ali onda mu je ona rekla, zar ćete vi kao jedan gospodin čovjek da odbijete jednu damu? I onda je ona rekao, idemo, ustajte, idemo. I otišli su i tu su se Nikola Tesla i Mihajlo Pupin u suze pomirili. Naravno, ima dosta zapisa, nekoliko knjiga je već objavljeno. Naš sveštenik, veoma aktivni mladi sveštenik iz Beograda, Oliver Subotić, napisuje jednu veoma dobru poučnu knjigu o Nikoli Tesli. Ta knjiga je sada, mislim, doživljava ponovno izdanje. Nadam se da će doći do nas ovde u Americi. I još mnogo članaka, naravno, pisano je o njemu. I ono što je najvažnije jeste da se on pri kraju svog života ponovo još življe vraća našoj pravoslavnoj veri i, kao što nam je svima poznato, upokojio se na Božić 1942. godine na 33. spratu u New Yorker hotela u sobi 3327. Nažalost, posle njegove smrti, nekoliko meseci u stvari posle njegove smrti, njegov sestrić Sava Kosanović je spalio njegove ostatke. To nije bila volja Nikole Tesle, to je vrlo važno da znamo. Njega su sahranila dva srpska sveštenika, mislim Milan Mrvičin i Vladimir Šuka, da su učestvovali u njegovom opelu i da je on sahranjen u jednom predgrađu Njujorka. Međutim, taj njegov sestrić Sava Kosanović, koji je za vreme rata vršio dosta negativan uticaj na Nikolu Teslu, pokušavajući da ga odvoji od naše kraljevske porodice, da ga ubedi da svoju podršku pruži komunističkom sistemu. Hvala Bogu, Nikola Tesla na to nije pristao. Njegove ostaci su 60. godina preneti u Beograd, trenutno se nalaze u muzeju Nikole Tesle. Naša Srpska pravoslavna crkva pokrenula je pre više godine inicijativu da se njegovi ostaci prenesu kod hrama Svetog Save. Tamo se sada nalazi jedna divna bista Nikole Tesle ispred hrama Svetog Save na Vračaru. I također postoji inicijativa da se tu na Vračaru prenesu posmrtni ostaci i Nikole Tesle, i Mihajla Pupina, Milutina Milankovića i Mileve Marić. Nadamo se da će do toga doći. Isto tako, otac Oliver Subotić veoma interesantno primećuje da još nije urađeno umetničko delo, fotografija zajednička Nikole Tesle i Mihajla Pupina. Nadamo se da će i do toga doći. Šta nam, da se zadržim još malo na ovoj temi, šta mislite oko ideje za kanonizaciju Nikole Tesle? Znate kako, kad sam govorio o njegovom životu i njegovom odnosu prema pravoslavnoj crkvi, dakle, tu sam opet govorio da to treba razumeti u kontekstu vremena u kome je živeo i mesta gde je živeo. Dakle, mi govorimo o njegovom detinjstvu, u domu njegovog oca sveštenika i možemo da pretpostavimo ono što je sasvim i bilo realno i što jeste bilo, da je on bio u crkvi, ako ne svakoga dana, onda svake nedelje, da je pomagao svome ocu u bogosluženju i tome slično. Ali da je kasnije, kada je otišao u Evropu i onda u Ameriku, da je tu dolazilo i do nekih njegovih stavova i do nekih njegovih izjava koje nisu bile 100% pravoslavne, koje su čak u nekim segmentima bile i heterodoksne. Tako da govoriti o njemu kao svetitelju, mislim da je to tema o kojoj treba da se razgovara, da se govori, ali da po mišljenju i samog Olivera Subotića i neki drugi, dakle da je to
ipak jedna tema koja izlazi iz naših okvira, da možda ne bi trebali da tu temu okrećemo u tom pravcu. Naravno, postoji inicijativa određenih ljudi, takozvanih teslijana, koji bi želeli njega da kanonizuju. Sad pitanje je da li se to čini radi Nikole Tesle ili radi njih. Da, inače, otac Oliver Subotić je isto deo toga, eto da kažem, lanca Tesline naučne fondacije, tako da nadam se da će, ako ništa, evo da pozovemo našeg dragog Nikolu da se potrudi da knjiga dođe, da njegova knjiga dođe ovde, da možemo doći do nje. Hvala, zaista, ovo je o Tesli, ali želeo bih da pozovem ljude da, inače vaše izlaganje je na sajtu Tesline naučne fondacije, svi koji žele, to je zaista višesatno izlaganje i mogu da se upoznaju više sa tim. A ja bih sad želeo malo da zadirnemo u vaš privatni život, da vas malo upoznamo. U najavi sam rekao da su pored vas i vaša dva brata takođe sveštenici i želeo bih da vas pitam, eto, kako ste se odlučili da upišete bogosloviju? Ja sam imao blagoslov da se rodim u jednoj siromašnoj, ali patriotskoj i verskoj porodici. Da ne upotrebim reč religioznoj. I to smatram svojim najvećim blagoslovom. Bilo je još blagoslova koji su dolazili u mom životu, ali sam, kad god mislim o sebi i o tome zašto sam ja ovde, koji je cilj i smisao moga života, ja se pre svega zahvalim Gospodu za sve darove koje mi je dao i blagodati koje mi je dao i koje mi i dalje daje, ne po zasluzi, već po njegovoj milosti i dobroti, ali sam isto zahvalan i mojim precima, mom pradedi Jerotiju, mom dedi Miladinu, babi Zlatiji, ocu Vukomiru i majci Desimirki. Moj pokojni deda Miladin je 1960. godine poslao svoga sina Slobodana u bogosloviju u Prizren. U jednom veoma teškom, da ne kažem i najtežem vremenu. Snoseći veoma često posledice zbog toga, budući zatvaran i fizički maltretiran i tučen od UDBE i komunista. Velike napore činili su da mog strica odvoje od svešteničkog poziva. Uprkos tome, moj deda Miladin i svog najmlađeg sina, oca Gradimira, šalje u bogosloviju. Tako da su to dva sveštenoslужitelja potekla u to doba, u doba teškog komunizma, u našoj crkvi. Slava Gospodu. Dakle, mi smo imali uzor pred sobom. Ja i moja braća, otac Gmitar i otac Krstivoje, prvo su oni otišli u prizrensku bogosloviju, koju su završili, a posle toga, kad su oni bili 5. godina bogoslovije, tad sam se ja odlučio da krenem u 1. razred bogoslovija. Ja sam posle osnovne škole završio 1. godinu srednjeg obrazovanja, to je bilo takozvano usmereno obrazovanje, čiji cilj bio je da decu sa sela ostavi na selu. Onda sam napustio i ponovo krenuo u 1. razred bogoslovije. Dok je usmereno obrazovanje trajalo 3 ili 4 godine, bogoslovija je trajala 5. Tako da i pored svega toga ja sam se upisao i dobio blagoslov pokojnog vladike Žičkog Stefana da se upišem u bogosloviju Svetog Arsenija u Sremskim Karlovcima, koju sam od 83. do 88. godine završio i u međuvremenu prekinuo školovanje da bih odslužio vojni rok koji sam ceo proveo, dakle gotovo cijelu 87. godinu u Sremskoj Mitrovici. To je također bilo veoma teško i izazovno vreme, iako to nije bilo tako daleko. Uticaj komunizma bio je i tada izuzetno jak. Ja sam bio šokiran veoma lošim tretmanom prema meni, samo zato što sam bio učenik škole bogoslovije koja me je pripremala za sveštenički čin i poziv.
najgori odnos prema meni imali su oficiri koji su bili Srbi. Naročito oficiri bezbednosti. Bilo je naravno i oficira Srba koji su bili jako dobri prema meni i koji su zbog toga stradali. Ali su bolji odnos prema meni imali oficiri koji su bili Hrvati i muslimani nego što su to bili Srbi. Te godine, 3. septembra 1987. godine, Aziz Keljmendi je u Paraćinu oko 3 sata ujutru ubio 4 vojnika i ranio 5. Nisu svi bili Srbi. To je bio taj teški slučaj koji se desio upravo te godine kad sam ja bio u vojsci. Meni je bilo zabranjeno da idem u crkvu. Praćeno je bilo koju literaturu čitam. Da li postim sredu i petak. Ko mi dolazi u posjetu. Ko mi piše pisma šalje. Dakle, doživio sam jedan teror. Na 2 dana pred odlazak iz vojske, oficir bezbednosti me je pozvao na razgovor i pitao da li sam odlazeći u emigraciju kod svog strica u Minhenu, Nemačku i Frankfurt, da li sam dolazio u kontakt sa četničkom emigracijom. Da li mi je neko od oficira skrenuo pažnju da me on prati. I još nekoliko pitanja. Dakle, zato danas kad govorimo o ovim dešavanjima u savremenom svetu, u odnosima, u društvu, u crkvi, dakle, mi ljudi koji smo preživjeli taj period komunizma i ljudi koji su se obratili crkvi 92.000 godina imaju malo drugačiji pristup, drugačije razumevanje, jer ne shvataju vreme u kome je dejstvovala i postojala Srpska pravoslavna crkva pod komunizmom. Ja pamtim 4 srpska patrijarha. Patrijarha Germana, patrijarha Pavla, patrijarha Irineja i sadašnjeg patrijarha. Kada bi bio Božić i mi se spremamo da idemo u crkvu na bogosluženje, nekad bi pao sneg, mi idemo prema crkvi, pešačimo 1,5 sata. Samo 2-3 traga prema crkvi, a desetine tragova naših komšija, sugrađana koji idu na posao, koji ne haju za Božić, ne haju ni za jedan praznik. Traktori rade na Vaskrs, ore se zemlja, radi se, ne poštuje se ime Božje, ne poštuje se praznik, ne svetkuje se nedelja. Ali je to bila milina, to su moji najlepši dani. Moja majka, nepismena žena, koja me od malih nokta znam za sebe vodila u crkvu. Bez obzira na sva stradanja, na to što je UDBA dolazila u naš dom, gotovo redovno. Što sam za vreme posta se krio iza školske zgrade da ne primim užinu, da se ne bi omrsio. I tamo jednom prilikom nađem još jednu devojčicu. Imali smo tada 9-10 godina. I kažem, pa što si ti došla ovde? Pa kaže, postim. Pa rekao i ja sam rekao ovde isto. Ali to je bilo slatko pravoslavlje, slatka vera. Znate, slatka vera. To vreme koje je bilo mnogo teže i izazovnije nego ovo vreme danas. Znate. Ali razumevajući to vreme, lakše nam je da shvatimo i ovo vreme sada u kome živimo. Ja sam srećan da sam potekao i odrastao u crkvi. Bez obzira, dakle, što je bilo teško vreme. Bez obzira na sve izazove, iskušenja, strahove. Sila Božja se u nemoći pokazuje, kaže sveti apostol Pavle. I to je tajna naše crkve, naša vere. Zato je pravoslavlje neuništivo, jer je živa vera, jer je Gospod glava crkve. Jer onda kada mislimo da smo pali, Gospod nas podiže. Ali isto tako kada se uznesemo, kada se podijelimo, kada mislimo da smo nešto ostvarili, treba da kleknemo na kolena i da blagodarimo Gospodu za sva dobra koja nam daje. Zato sam blagodaran svome dedi i svojim roditeljima. Da se imam mogućnost da u 2. godinu usmerenog obrazovanja sam u stvari upisao medicinsku školu u Kraljevu,
ali sam onda odlučio da prekinem i otišao, upisao se u bogosloviju. Posle bogoslovije, blagoslovom vladike Stefana, došao sam ovde u Chicago, završio fakultet, 1992. se oženio sa Jelenom Pejaković, sa njome je Gospod blagoslovio sa 3 dece i tako se eto naša služba odvijala ovde. 2005. godine sam se vratio i bio sveštenik 3 godine u Kragujevcu, da bi se 2008. godine vratio ovde i nastavio svoju službu, ako Bog da još 10 godina ili tome slično, možda malo više, pa ako Bog da u mirovinu. Rekli ste da ste možda najveći teror doživjeli baš od komunista, od Srba. Da li je, bili ste sveštenik u Srbiji i ovde u Americi, gde je, ajde da kažem na neki način, gde je lakše? Gde je pitomije, možda tako? Želeo da vam ispričam jedan događaj koji se desio kad sam bio u Srbiji, tamo negde oko 2005. 6. godine. Bio sam na hramovnoj slavi u crkvi svetog proroka Ilije u Lešku. To je stara Srbija, severno Kosovo. I tu je sveštenik mesni, koji je pre toga, mislim, bio sveštenik u Prištini, pa je morao da izbegne posle onog pogroma, govorio i kaže, pa znate, kaže, ova parohija je posle Drugog svjetskog rata promenila najviše sveštenika od svih parohija. A tu sve samo Srbi žive. Dakle, to govori kakav je bio naš odnos prema crkvi i prema sveštenstvu. Tako da kad govorimo o tome stradanju, dakle, pa ja sam odrastao u jednom selu između Kraljeva i Vrnjačke Banje. Znate. Dakle, tu su sve Srbi, dakle, nema tu. Ali pričao mi jedan sveštenik ovde, kad su počeli oni nemiri u Hrvatskoj i kad su počeli progoni Srba i kaže, ljudi koji su radili u nekoj firmi zovu svoje roditelje kući. Dede i babe i pitaju nas, kaže, pitaju nas Hrvati ovde da se izjasnimo ko smo mi, šefovi u firmama. I oni pitaju svoje roditelje, dede i babe, da im kažu ko su oni. Su oni Srbi, Hrvati, Jugosloveni, šta su? Znate, kakvo je to stanje bilo? Kakav je to teror bio? Sad što se tiče, dakle, službovanja, pa znate kako? Protu Aleksu Todorovića, čuvenog sveštenika iz Minhena, koga je moj stric Prote Sloboda nasledio, pita vladika Lavrent jednom prilikom, s obzirom da je Prota posle Drugog svjetskog rata nije se nikad vratio, vraćen je onda kada se upokojio i sahranjen je u Beogradu, pita ga, oče Proto, da li vi imate želju nekada da li biste volili da odete u Srbiju? A Prota mu kaže, Bog s vama, vladiko, pa meni je i koža tamo. Ja sam kršten u crkvi Svetih Vrače, na Svetog apostola evanđelista Luku, u crkvi koja je tada bila manastir Svetih Kozme i Damjana u Vračevu, mesto odakle Pavle Orlović, junak koji je bio uz cara Lazara na Kosovu. Pa kad smo se 73. godine odselili kod Kraljeva, tu sam odrastao uz manastir Žiču, manastir Studenicu, manastir Ljubostinju, Ovčarsko-Hablarske manastire. Dakle, to je ono što daje smisao mome životu, smisao postojanja mome narodu i to je ono što je temelj, identitet i koren našeg naroda. Jer kad ne bismo imali te svetinje, te korene, te temelje, mi bismo postali jedna bezlična masa. Niko za nas ne bi znao, niti bismo mi bili bitan faktor, niti bi se ko o nas otimao. Ali to su naši koreni, to su naši temelji. Našu državu i našu crkvu osnovali su svetitelji iz porodice Nemanjića. Sveti Sava i njegov otac Sveti Simeon Nemanja. I cela ta svetorodna loza Nemanjića koja je posijala veru. Tu je sveti kralj Stefan Dečanski. Kad smo sa porodicom 2011. godine bio dole, sa ženom, protivnicom i sa 3 male dece, šetajući oko manastira na onim basamacima, na drvenim terasama, ja sam se osjećao kao da hodam po nebu. Dakle, ničega se nisam plašio dole. Jer sveti kralj čuva Kosovo i Metohiju i on će ga sačuvati. A mi
u tome možemo da mu pomognemo. Što budemo mi bolji, to će brže Kosovo i Metohija da se vrati nama i srpskom narodu. I to nije pitanje da li će se desiti, nego kada će se desiti. To zavisi od nas. Da li zaista zavisi samo od nas, pošto sad gledamo ova politika, svetska politika, da li zaista zavisi samo od nas ili možda ne samo da budemo bolji, možda da budemo i pametniji? Sve to treba uzeti u obzir. I našu dobrotu, i našu pamet. A Nikola Tesla na jednom mjestu kaže: ako nije dobro mome bližnjemu, kako može da bude dobro meni? I pišući svome sestriću, svešteniku u Srbiji, on kaže da je mnogo teško sada naći ljude koji cene znanje, pravičnost i milosrđe. Znanje, dakle, kao ono što nam je potrebno za napredak u društvu, pravičnost za jedan pravedan odnos u društvu u kome živimo, u zajednici, i milosrđe, saosećanje, empatiju sa onim koji strada. Sveti patrijarh Pavle kaže moramo biti i kao golub i kao zmija da bi opstali, jer ako si kao golub, bit ćeš naivan, ako si kao zmija, bit ćeš, ajde da kažemo, zao, loš. Treba nam i jedno i drugo. Da li vi vidite danas da postoji takav čovek koji može da Srbiju izvede na neki bolji put? Da li možemo da ga nađemo? Da li postoji među nama? Kako da ga nađemo? Kako da ga pronađemo? Da li je majka rodila takvog junaka? Ja verujem da postoji. Tako. Jutro sam slušao jedan intervju koji je Marta McCollum vodila sa kardinalom New Yorka. I u vezi izbora budućeg pape. Kardinal Dolan. I ona ga pita kako teče taj izbor i tome slično. I on kaže, pa jeste, kaže, nije to svejedno, meni je ovo sada drugi put, pre 13 godina sam učestvovao u tome. I znate, kaže, šta se interesantno dogodilo? Kaže, tada je crkva rešila da jedan duhovnik, jedan sveštenik dođe da govori nama kardinalima pred izbor pape. I on je došao i rekao, kaže, ja znam da ste vi sada nervozni, da ima mnogo strahova, anksioznosti među vama. Ali, kaže, nemojte da brinete. Zašto brinete? Bog je već izabrao, Duh Sveti je već izabrao, kaže, sljedećeg papu. Vi to samo treba da potvrdite. Tako i u našem narodu. Gospod je već izabrao našeg vođu. Gospod će nam poslati čovek. On je tu. Mi samo treba da se potrudimo da ono što je najbolje kod nas, najčestitije, najblagočestivije, da mu dozvolimo da izađe i da izbije na površinu. Znate šta je Vasilije Krestić, naš akademik, rekao kada je govorio o razlozima nesreća i deoba i podela među Srbima? Kao posle svakog nevremena, kaže, nama je na površinu izbio talog koji zagušuje tok matice. Mi moramo da dozvolimo da nam na površinu izbiju najbolji i najčestitiji ljudi. Znate šta je blaženi Avgustin pre 1600 godina rekao? Ono što je kasnije Aleksandar Solženjicin citirao. Država bez zakona, država bez pravde jeste jedna banditska organizacija. Banditska struktura. To nije dostojno čoveka. To nije dostojno naroda. Mi treba da omogućimo da najbolje, najpametnije, najčestitije dođe na čelo našeg naroda, kao što je bilo u doba Nemanjića, kao što je bilo iz porodica Obrenovića i Karađorđevića, koji su nam davali odlične vođe i kraljeve. Da to isto se pojavi i da mu mi damo šansu i priliku
da to novo smilje, bosilje i kovilje izraste i zamiriše u našem narodu, osveti, osnaži i preporodi silom vaskrsenja duh našeg celog srpskog pravoslavnog naroda. Ajde sada, pričali smo malo pre, odnosno vi ste spomenuli vašu zaista divnu suprugu, našu dragu protivnicu Jelenu, koja je zaista jedna divna osoba i to svi znaju, svi koji su je upoznali, čak i oni koji je ne poznaju, a čuli su o njoj, imaju veoma, veoma lepo mišljenje. Sa njom imate 3 dece i skoro ste postali i deda. Recite mi, koliko pored svih parohijskih obaveza oko svega što donosi u vaš život, koliko vremena imate za porodicu i koliko vam to možda otežava na neki način da napravite taj balans između svog, eto da kažemo, posla, svojih obaveza oko crkve i obaveza oko svoje porodice? Kao što sam već rekao, ja sam blagodaran Bogu za sve ono što mi daje. Nedavno sam baš ovde u hramu Svetog Nikole, kad sam propovedao za vreme Velikog posta, rekao da je Bog malo bolji nego ljudi. To malo može da bude možda 1 milimetar, ali može da bude i milione svetlosnih godina. Tako da ono što možda neki ljudi nam ne bi, ili ono što možda mi ne bismo dali drugim ljudima, je ono što nam Bog daje i što daje drugim ljudima. I to je ono što je bitno. To je ono što ostaje. To su ti darovi Božji. Mene je Bog pogledao sa mojom protivnicom i vi ste o njoj zaista rekli ono što ona zaslužuje. Ali s druge strane, pa to su isto darovi Božji, talenti koje ona na svoj način, mislim, skromno i smireno nosi i trudi se da pomogne drugima koliko je to moguće, naročito našoj deci i omladini u našoj parohiji, a i šire. Mnogi poduhvati, mnoge ideje koje su došle od nje, koje smo mi zasadili i počeli u crkvi Svetog Georgija u Šervilu i ovde u Vaskrsenja Hristovog u Čikagu, su prihvatile i mnoge druge parohije, mnoge druge naše omladinske zajednice i to je veoma sjajno, veoma dobro. Ja sam u procesu podizanja svoje dece mnogo manje vremena provodio sa njima nego ona i ja sam i zbog toga srećan zato što je ona imala mnogo bolji i kvalitetniji uticaj na njih nego što sam ja imao. Iako neko nekada kaže da su deca eto tako solidna, ja uvek kažem da je to njena zasluga, više mnogo nego moja. I nedavno nas je Gospod eto blagoslovio i sa našom prvom unukom Anastasijom i to je zaista jedan divan osjećaj jedne ljubavi koja je posebna. Iz tog razloga što je, kao što kažem, kad imate svoju decu, vi ih volite, ali ste veoma i odgovorni. A kad dobijete unuče, onda ih volite, ali ta odgovornost je na roditeljima. Tako da je to zaista još jedan pokazatelj, dakle, velike ljubavi Božje i da je ovaj svet, dakle, i život dar Božji. Samo začeće, sam razvoj deteta u utrobi svoje majke, samo rođenje i ulazak u svet jednog novog bića Božijeg je po meni najbolji dokaz da Bog postoji. Uz vas u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Čikagu službuju i otac Nikolaj i otac dr. Darko Spasojević. Takođe pri hramu deluje i Akademija Svetog Save, to je osnovna škola zvanično priznata u državi Illinois. Možete li nam ukratko opisati kako sve to funkcioniše između vas, kakva je vaša saradnja i koliko vremena sve to oduzima i da li možete sve da postignete? Inače, da podsjetimo, vaša parohija je jedna od najvećih ovde u Čikagu. Jeste, to pokazuje i brojnost naroda koji dolazi u naš sveti hram i
sama činjenica da pri našem hramu služe 3 sveštenika, kao što ste pomenuli, otac Darko koji je starešina našeg hrama i otac Nikolaj koji je najmlađi član našeg bratstva. Slava Bogu, svako od nas ima svoje darove, svoje talente i mislim da ih na jedan veoma dobar i pozitivan način koristimo da unapredimo našu zajednicu. I ta različitost s jedne strane, ali isto tako i naša predanost našoj zajednici na neki način doprinosi životu i razvoju naše parohije. Ono što nas posebno raduje, a vi to dobro znate, u našem hramu mi imamo 2 svete liturgije nedeljom, služimo, u 8:30 na engleskom jeziku i u 10:30 na srpskom jeziku. Jedino na velike praznike kao što su Vaskrs, Božić, Sveti i Duhovi služimo jednu svetu liturgiju. Ono što nas posebno raduje jeste to da u posljednjih nekoliko godina, možda naročito u posljednjih godinu, 2 dana, broj naših parohijana koji dolazi na prvu liturgiju, na englesku, se znatno povećao. Tako da smo mi srećni zbog toga. To je na neki način i misija, uloga crkve, dakle da tom delu našeg naroda ili pravoslavnih vernika uopšte, koji dolaze u naš hram, a koji ne govore srpski jezik, da mogu da čuju živu reč Božju na svom jeziku. I to daje rezultate. Ja sam za to blagodaran mojim kolegama, ocu Darku, ocu Nikolaju, koji su tome izuzetno doprineli. Kao i drugim aktivnostima i delatnostima, kao i njihovom angažmanu u drugim aspektima našeg crkvenog i parohijskog života, a tu je, kao što ste pomenuli, i Akademija Svetog Save, dakle, jedan veliki blagoslov za našu parohiju i za našu zajednicu. Mi imamo skoro 200 dece, oko 180 u ovoj godini koja se privodi kraju. Nadamo se da će ih biti i više. Mi imamo sada kapacitet da primimo skoro 250 dece u narednoj godini, jer smo upravo u procesu završetka kupovine nove škole, koje je veoma blizu našeg svetog hrama, gde deca mogu sada i pešice, kada je vreme lepo, da dođu u sveti hram kod nas na svetu liturgiju. Njihovi uslovi sada su mnogo bolji. Imamo grupu divnih vaspitača, nastavnika i učitelja u školi koji se o njima brinu, tako da roditelji kada pošalju decu u našu školu mogu da se osjećaju zaista spokojno i mirno i zadovoljno, jer će se o njihovoj deci u našoj školi brinuti na najbolji mogući način. Tu su naravno i oni ljudi o kojima sam govorio kada sam govorio o novim Pupinima i Teslama u našem društvu, nekoliko izuzetno dobrih i čestitih ljudi koji bez ikakve povratne usluge ili prepoznavanja na javnoj sceni anonimno su pomogli kupovinu naše škole. I mi smo im zbog toga izuzetno blagodarni. To nam daje snagu i motiv da nastavimo, da ulažemo u našu decu, u našu studente, jer to je naša budućnost i budućnost naše zajednice ovde, koja će dati nove doktore, nove profesore, nove inženjere, nove stolare, nove električare, vodoinstalatere. Dakle, nije bitno čime se bavimo. Bitno je da to što radimo, radimo pošteno. Ali će dati, nadamo se, i uticajne ljude u društvu, čiji će se glas čuti ne samo u našoj srpskoj zajednici, već i u široj zajednici, pa i na političkom, možda društvenom nivou i socijalnom nivou u ovom društvu u kojem mi živimo. Pomenuli smo da naša draga protivnica radi sa omladinom, organizovala je mnoge seminare i znam da je bilo i vezano za Teslinu naučnu fondaciju, radili su, slikali su, čitali su promocija knjiga, a sa druge strane, da li ste vi možda zaduženi za ove starije? Znam da radite sa odraslima veronauku za odrasle. Kako je to posvećeno? Mi se trudimo svakako i kad je u pitanju grupa mladih, odnosno naši tinejdžeri.
To je grupa koju vodi protivnica. Ono što je nama cilj jeste da im pružimo jedno šire obrazovanje, da otvorimo naše vidike, njihove delokrug, njihovog interesovanja, zanimanja, imaginacije. To su mladi ljudi od koji su tu ne samo da mi njih učimo, već da mi od njih učimo. Kao što je sveti vladika Nikolaj uvek govorio da je mnogo naučio od svojih profesora, ali da je mnogo više naučio od svojih učenika, a da je najviše naučio od svoje majke, koja je bila također nepismena žena. Dakle, to su te vrednosti. Dakle, i u ovoj omladinskoj grupi, dakle, mi njih vodimo, recimo, jednom godišnje u jednu organizaciju koja se zove Feed My Starving Children, nahranite moju gladnu decu, gde oni pakuju hranu, mi zajedno pakujemo hranu i pomažemo, dakle, gladnu decu u Africi i širom drugih zemalja i gde žive ljudi. Onda ih vodimo da obilaze naše manastire, vodimo ih u staračke domove i šaljemo poklone našim studentima koji su na fakultetima oko Božića ili Vaskrsa, da znaju da mi mislimo na njih, da računamo na njih, da su oni deo naše zajednice, da želimo da tamo gde odu na tom fakultetu, gde god da su, da se ne izgube, da znaju ko su i da se vrate svojoj crkvi, gde god oni živeli sutra kada odrastu, u bilo kom delu, mestu Amerike ili ovoga sveta, da znaju da gde god da su, verujem da tu negde u blizini postoji pravoslavna crkva, nadamo se i Srpska pravoslavna crkva, gde oni mogu da idu. Naravno, najvažniji deo i centar našeg života u svakoj parohiji jeste sveti hram i sveta liturgija. To je ono što je najvažnije. Kod nas u crkvi sve izvire i uvire u svetoj liturgiji. Sveta liturgija je, dakle, jedna najsavršenija služba koja postoji. Jer je u taj sat i po vremena koliko ona traje, skoncentrisan celokupan domostroj spasenja sveta i čoveka. Dakle, to je najvažniji moment. Reč Božija koja se čuje, živa reč evanđelja i propoved koju sveštenici tu govore. Naravno, mi se brinemo i o starijim, mi držimo versku nastavu za odrasle i na srpskom i na engleskom jeziku i to, znate, nekada imamo više ljudi, nekada manje, ali ono što je najvažnije za nas jeste da mi držimo zajednicu na okupu, da im pružamo mogućnost kogod želi da dođe i da čuje reč Božiju i da unapredi svoj duhovni život i ono što je najvažnije, da svi nađemo put ka spasenju. To je jedan od najlepših naših hramova. Ja sećam kada sam došao ovde nije bilo fresaka, pa je, mislim, tekao je taj freskopis, sad smo dobili i nove klupe, renovirati salu, znači stalno se ulaže. Recite mi koliko je teško održavanje čitavog imanja? Koliko je potrebno da se ljudi, evo da se jave, ajde da kažemo, ako ništa drugo, eto, pre velikih praznika da pomognu koliko mogu, da očiste, da se skupimo. Koliko je važno da se uključe u rad parohije, bez obzira koliko se ljudi javi, uvek je malo. Uvek nam treba još jedan. To je zaista tačno, da bi jedna zajednica živela, opstala kao u svojoj kući u domaćinstvu. Dakle, jedna stvar je steći neko imanje, neku kuću, dom, krov pod kojim živimo, a druga stvar je to održavati. Nekada je teže održavati nego što je bilo steći, doći do toga. Tako da kod nas je imanje, kao što znate, veliko, i crkva i sala. Mi polako radimo na unapređenju našeg sabornog hrama, pre svega, kao što ste videli, obnovili smo podove, doneli smo nove klupe iz Srbije, obnavljaju se ikone, obnavljaju se stvari koje su nam neophodne za bogosluženje, za liturgijski život crkve. Isto tako, sa druge strane, trudimo se da obnovimo i našu salu. Već smo obnovili kuhinju
jednu malu salu, sada je na redu ova velika sala da se obnovi. Naravno, ceo taj prostor oko hrama izaziva velika ulaganja, velike napore da se on održava. Trudimo se koliko možemo. Pomoć nam je uvek potrebna. Pred velike praznike sređujemo crkvu, čistimo crkvu, tako da kogod želi da pomogne, neka nam se obrati. Potrebna nam je pomoć i same pomoći radi, ali isto tako i više radi zajedništva i radi obitavanja i unapređenja našeg duhovnog, crkvenog i parohijskog i zajedničkog života u zajednici i ljubavi. Da, veoma je važno. Vodio sam razgovor s jednim prijateljem, sveštenik, i došli smo do toga, stalno priče. Inače, ovo je jedan gde se trenutno nalazimo u ovom studiju, je pri hramu Svetog Nikole, imanje koje je skorije kupljeno, zaista isto divno imanje, ali pričali smo o tome da se ne kupuje, da naša imigracija posljednje vreme nije nešto puno kupila, ali onda smo došli do zajedničkog zaključka da je možda jednostavno kupiti, ali mnogo je teže održati, to jest zadržati sve to. Znate kako je ovdje u Americi, odeš, potpišeš, kupiš auto i to je jednostavno, ali treba otplatiti, treba završiti to. Tako da je, bez obzira koliko da nas kritikuju, mislim da je i ova današnja emigracija ovde dosta postigla samim tim što je sve ovo zadržala i obnovila, i evo pričamo o tome da se stalno ulaže, da se obnavlja i da dobijemo, da zaista imamo jedne, pa eto da kažem, predivne prostorije, predivne manastire, predivne crkve u ovom našem Čikaškom okrugu. Tako da nadam se da ćemo da nastavimo u istom pravcu. I ja verujem da hoćemo. Znate, postoji periodi uspona, padova, periodi kada se dolazi do većeg razvoja, ekspanzije, i perioda kada to izgleda kao da je neki zastoj u pitanju. Međutim, kažem, duh diše tamo gde hoće. Gospod je glava crkve i dokaz tome upravo je ova parohija Svetog Nikole, dakle, koja se zaista proširila, ne samo kada su u pitanju prostorije i zgrade, već kada je u pitanju i brojnost naroda koji dolazi, aktivnosti koji se ovdje dešavaju, i ja smo srećan zbog toga, naša cijela zajednica i crkva je srećna zbog toga, kao što sada isto tako smo u procesu kada treba da obnovimo konak i zgradu dečije kampa u manastiru Svetog Save u Libertyvilu. Ja zaista pozivam naš narod da se odazove i da taj najstariji manastir posle manastira Hilandara izvan Srbije i srpskih zemalja pomognemo da zasija u punom sjaju. Tu su nam se pojavili i projavili svetitelji poput svetog vladike Nikolaja, svetog Mardarija, svetog Sevastijana. Svi oni, sva tri ova svetitelja su služila u našem sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Čikagu. Naravno, ne na ovoj lokaciji, ali u ovoj zajednici, u ovoj parohiji. A znate koliko još svetitelja ima u našim grobljima koji još nisu projavljeni? Divnih i čestitih ljudi koji su sebe žrtvovali za dobrobit našeg naroda i naše crkve. Zato pozivam i apelujem na sve Srbe da pomognu obnovu manastirskog konaka u manastiru Svetog Save u Libertyvilu. Da onaj zavet koji je Sveti Mardarije ostavio, da ga mi ispunimo i da ga nastavimo. Nadam se da će ovo veliki broj ljudi da čuje, jer ovo je zaista jedna velika stvar, i evo ja pozivam i mi pozivamo zajednički da se ljudi odazovu, jer to je jedno, ja mislim, da, tako je, kao što ste rekli, jedan poseban hram koji mi imamo ovdje u Americi. Mislim da treba da budemo srećni da postoje takva mesta gde možemo, takve bogomolje, gde možemo da se molimo, koje možemo da obiđemo. Tako da evo, pozivamo još jednom svim srcem da se to što pre obnovi, da se to završi, da možemo da posetimo i zajednički. Znamo da postoji litija koja je kreće iz manastira Nova Gračanica do manastira Svetoga Save u Libertyvilu, tako da pozivamo da se ljudi odazovu i tu. To je jedan, ja sam posljednjih 3 godine
hodao, to je zaista jedno posebno iskustvo, tako da pozivamo sve da dođu da nam se pojave. A ja bih za kraj da šta biste poručili vernom narodu koji nas sada gleda, a i onima koji su, možda da kažem, možda manje verni? Pa vi ste me sada podsjetili, kad smo govorili o manastiru Svetog Save u Libertyvilu, na moje prve dane u tom manastiru, kada sam 1988. godine u septembru došao na prvu godinu fakulteta i tu proveo 4 godine. I manastir Svetog Save je zato moja prva ljubav izvan Srbije. Zato sam izuzetno ne samo duhovno, već i emotivno vezan za taj manastir. Pa će moja poruka svim Srbima, jer kao crkva i kao sveštenik sve moramo da volimo istom ljubavlju. Jer samo tako ličimo na Gospoda. Jer Gospod voli istom ljubavlju sve ljude. I verujuće i neverujuće. I dobre i zle. I zdrave i bolesne. I bogate i siromašne. Jer on daje svoje sunce i vazduh i kišu svima, bez razlike. Jer naš Bog je Bog ljubavi. I on nema drugo šta da da svakome od nas osim svoje ljubavi. Pa bi ja tako našim Srbima u stvari samo preneo poruke 2 velika Srbina koji su sahranjeni ili bili sahranjeni u manastiru Svetog Save i jednog svetitelja koji je također tu bio sahranjen. Veliki, jedan od naših najvećih pesnika, Jovan Dučić, čiji su ostaci preneti u Trebinju, njegovu Hercegovinu, epitaf na njegovom grobu kaže: kad moj prah tvorče mirno pređe u grumen gline užežene, tad više neće biti međe između tebe i između mene. Dakle, to je njegova ljubav prema Bogu. A jedan drugi srpski pesnik iz Vlakče kod Topole, koji je također sahranjen u manastiru Svetog Save u Libertyvilu, jedna strofa iz njegove pesme krasi njegov spomenik i taj epitaf glasi: kad tuđa ruka sklopi moje oči i ostavi zemlju po grudima mojim, ostaće moja duša da svedoči i posle smrti koliko te volim, Srbijo. Dakle, ovaj pesnik kroz ove stihove izražava svoju ljubav prema svome rodu. Jovan Dučić, ljubav prema Bogu, i Milan Petrović, ljubav prema svome rodu. A sve to da ukrasimo rečima svetog vladike Nikolaja, koji je također tu bio sahranjen, deo njegovih mošti i sada je tamo, i njegove divne svete reči: daj Bože da se Srbi slože, obože i umnože. Amin, Bože daj. Oče Dobrivoje, zaista vam hvala na ovako divnom razgovoru i nadam se da se u skorije vreme opet vidimo da se ovako, evo smem slobodno sada kažem, bratski ispričamo. Hvala i vama na vašoj ljubavi i bratskoj pažnji i ja sam za to blagodaran i trudit ću se uvek koliko je u mojoj moći da na vašu ljubav i vašu dobrotu uzvratim isto tako. Hvala. Bogu hvala i Hristos voskrese. Vaistinu voskrese. Na jednoj strani neke 1000 ljudi me voli bez razloga. Na drugoj strani ne manje me mrze bez razloga. A ja se samo moram sećati jedne zapovesti. Da moram jednako voleti i one koji me mrze i one koji me vole. Ne zato što sam pametan, nego zato što je to zapovedio Bog i zato što sam sveštenik. Vladika Grigorije. Poštovani prijatelji, hvala vam što nas pratite i vidimo se sa nekom novom pričom.